Amategeko atandatu yo kubana n'abantu mw'ubu buzima. Itegeko rya mbere, babandi bagukunda ntukabirengagize. Muri ubu buzima uzobana n'abantu bakwanka ego. Hari abantu batagukunda, hari abantu naho uciye baba bumva bohaturira, ariko mu by'ukuri hari n'abandi bagukunda, hari abandi bakwipfuriza ineza ubari ku mutima mu by'ukuri, kandi si benshi, ariko mu by'ukuri abo bantu bagukunda ntukabirengagize, ntukabafate nk'aho umenga ntubazi kandi mu by'ukuri bo bagukunda. Kabiri, babandi bagusengera ntukabatakaze. Muri ubu buzima biragoye kubona umuntu ugusengera, cyane cyane ko abenshi muri ino si baba bihugiyeho, atawufata umwanya ngo yibuke byibuze n'ibyawe ngo abone kugusengera. Ahubwo ubuzima tubayemwo buri wese aba yikwegera ko aba yumva ineza yaba kuri we, ariko mu by'ukuri muri abo benshi batibaza ku buzima bwawe ataco bibavuze kuba wabaho neza cyangwa se wabaho nabi, ariko mu by'ukuri hari bake babandi bagusengera, bakwifuriza ineza, bapfukama bagasenga bisengera nawe ntibakwibagire. Abo bantu rero ntukabatakaze. Gatatu, babandi bagutera intege ntukabaje kure. Muri ubu buzima huzuye abantu b'ibicantege nke, bakuzanamwo utuntu tuguca intege, bakakuzanira intege nke mu buzima bwawe. Babandi ibyo ukora byose baba bakwereka yuko ataco vyoshikako, babandi icyo uvuze cyose baba bagomba kugukatisha, nibo benshi buzuye impande yawe. Ariko mu by'ukuri hari abandi bake cyane bagutera intege, bakwereka ko ibyo ukora byose bishoboka, ndetse banakwerekeza bakakwereka ati gira uku, bakagutera intege bakakubwira ko bizokunda. Abo rero ntukabaje kure, ntugakore ikosa ryo kuja kure y'abo bantu, ahubwo uzabame hafi, kuko kurya bagutera intege nawe ntihabura icyo bamarira, kandi kubaja kure nawe ushobora kukuzanira ingaruka, cyane cyane mu gucika intege kuko utagifise babandi bagutera intege. Kane, babandi bagushigikiye ntukabareke. Hari bake ku isi bagushigikiye kuko abenshi arabakopoza, abenshi arababona ko ibyo ukora bakwiye kubigaya, bakwiye kubihindura, bakwiye no kubisuzugura, ariko mu by'ukuri hari bake bashigikiye ibikorwa byawe, ntukabareke rero. Gatanu, babandi bagushora ko amafaranga ntukabibagire. Muri ubu buzima hari ibintu byinshi bigoye, ariko kandi n'iki kirimo mu bintu bigoye cyane, kugira ngo ubone uguha sapoti y'amafaranga, ubone umuntu ukwitaho ngo agufashe ikibazo cy'amafaranga. Uyo muntu aboneka gake. Naramuka abonetse rero mu buzima bwawe, uyo muntu ntukamwitakaze, ntukamwibagire, ntugakore ikosa ryo kwibagira umuntu nk'uyo mu buzima bwawe. Naba yaragufashije cyangwa se yaragusapotinze mu buryo bw'amafaranga, uzame umuzirikana. Gatandatu, itegeko rya gatandatu ari naryo rya nyuma ngiye kurangirizaho, babandi bakwizera ntukabagambanire. Hari igihe umuntu aba akwizera, aba yumva ko ibyo wakora byose ari iby'ukuri pe, akaba akwizereramo. Uyo muntu ntukamugambanire. Ndaguha nk'akarorero, urabona uburyo twizera Imana. Mu by'ukuri hamwe Imana yoza ikerekana ko kuba twarayizeye twari twarazimiye, iyo bitugambaniye ko abantu benshi twavunagurika imitima, kuko icyizere cyose tugifitiye Imana, ariko duhiriwe duhishije Imana. Izo ntazo yokora, kuko yama yatwiyeretse ko kuba twarayizeye atabwo twazimiye. Ariko mu by'ukuri nawe nimba hari abantu bakwizereramo, nimba hari abantu bizera ko ibyo ukora ari byo kandi ari byiza, bakanabikwereka cyangwa se ntibakwereke, abo bantu ntukabatenguhe, ntukabagambanire. Wakoze yo gufata umwanya wo kumviriza video nk'iyi, ndazera neza yuko hari icyo igufashije. Nimusanze kuri TikTok kanda Flow, unsanze kuri Facebook kanda Flow,
ni Musanze on YouTube kanda subscribe, ariko wa Musanze hose ndagushishikariza kuza on YouTube kakanda subscribe kuri YouTube yacu L6 Sinze Empire, kugira ngo wamubone ibiganiro nk'ibi ndetse n'ibisumba ibi, kuko ariho tunyuze ibiganiro byinshi kandi byiza byagufasha mu buzima bwawe mu mpande zitandukanye. Ndabakunda cyane rero, banyita L6 Sinze.